Muri Mozambique ubwato bwarimo abantu barenga igihumbi bahunga ibitero by'inyeshyamba zifite aho zihuriye n'umutwe wa leta ya Kisilamu mu mujyi wa Palma mu majyaruguru y'igihugu bwageze ku cyambu cya Pemba uyu munsi kuwa kane. Abashyigikiye Laurent Gbagbo wahoze ari perezida wa Cote d'Ivoire baraye bishimiye umwanzuro w'ubujurire bw'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga wagize umwere Gbagbo ku ruhare yashinjwaga mu rugomo rwaguyemo abantu nyuma y'amatora yo mu 2011. Abayobozi mu burengerazuba bwa Libya barekuye abarwanyi 120 bari bahanganye na leta mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu mugambi w'ubwiyunge binyuze mu nzira y'amahoro ishyigikiwe na ONU hagamijwe kurandura urugomo rumaze imyaka. Umuyobozi w'ibigo bya ONU bishinzwe gucunga indwara no kuzikumira muri Afurika John Kengasong yavuze ko kuba Ubuhinde bwarabaye buhagaritse kohereza hanze inkingo za AstraZeneca za COVID-19 bizakoma mu nkokora ingamba z'ikingira za Afurika kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye bibaye ku gihe kirekire. Nawe sosiyete igitangira muri Nigeria Christy yakoze agasanduku gafasha Wi-Fi kudashyuhirana bigatuma amaraso, imiti n'inkingo biguma ku gipimo nyacyo cy'ubushyuhe mu gihe birimo kujyanwa mu bice bishyuha cyane.